Lep pozdrav z komentatorskega mesta v ljubljanskih Stožicah, drage prijateljice in prijatelji nogometa. Še zadnjič v sezoni dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Zadnji 36. krog 32. tekmovalnega obdobja v samostojni Sloveniji bo zaznamoval derbi najvišje uvrščenih klubov na lestvici. Dvojno okronana Ljubljanska Olimpija gosti drugo uvrščeno Celje. Marsikaj je vnesel v slovensko ligo, tako na igrišče kot izven igrišča, tako da zdaj pa že... Zdaj pa priložnost za Aljoša Matka, ki ima ogromno prostora in je zadev za vodstvo Celja z 1:0. Že v 5. minuti Aljoša Matko nadaljuje svoj strelski pohod v zadnjem obdobju. To je njegov 13. zadetek v tej sezoni in Celjani vodijo. Portugalsko kot špansko, ne? Tako, ja. Se pravi, malo, tako mislim, da so povedalo vse, čeprav Portugalci so mojstri. No, zdaj pa priložnost Aldairja, odlična podaja in Aldair je prišel do strela, obramba pa Matjaža Rozmana. V sredini Dofo, spet do kapetana. Sešlar. Elšnikov predložek pred vrata odbija Rozman, ne najbolje, Sešlar je prišel do strela z glavo, toda Rozman na koncu prihaja do žoge. Lepa priložnost v 49. minuti za Svita Sešlarja. Zdaj so Ljubljančani izgubili žogo, do nje Popovič v prostor za Iku Emesija, priložnost in gol, 2:0, Aljoša Matko je zadev še drugič. 53. minuta in Celjani so povišali svojo prednost. Gol številka 14 za Aljošo Matka. Še je imelo, če bo izdominiralo in prišlo na svoj račun, kaj ti znajo, lahko končnico izdominiralo, se pa je takoj z eno izgubljeno žogo spravilo v... No, zdaj priložnost za Bristriča, obramba Rozmana, odlična obramba, ostaja 0:2. Lepo je podal Elšnik, Bristrič je prišel do udarca. In nova priložnost za Matka, morda celo za hat-trick. Matko brani Denis Pintol in nova prekinitev bo najbrž sledila čez trenutkov. Eno minuto je dodal Martin Matoša. Kot bodo izvedli, Tako, niti minuta. Konec je tekme v Stožicah, Celjani so prišli do zmage, Olimpija pa slavi naslov državne prvakinje za sezono 2022-2023. Ta pokal, nekateri njegovi soigralci, tudi s pirotehničnimi vložki, vse to so slike, ki se bodo zapisale v zgodovino slovenskega klubskega nogometa. Pod VIP tribuno, recimo temu tako, pa številni ljubljanski navijači, ki bodo vse skupaj seveda znali proslaviti. Ne samo tu v Stožicah, ampak verjetno tudi zatem v središču mesta, kjer se obeta velika današnja zabava. In to so seveda kadri, ki si jih bodo za svoje lastne arhive spravili tudi vsi nogometaši in člani strokovnega štaba, ki so bili deležniki Olimpije v tej sezoni. Ob tem, ko spremljamo te kadre slavja, pa predlagam, da si poslušamo tudi vselej zanimivega Alberta Riero. Oh, I want to win all the time, but remember what we are talking always, the thing that you can control, the thing you cannot control. The thing that you can control is that they wanted to win.
They were motivated. I cannot complain against anyone, because now this is what I told them in the dressing room. They gave everything. The game was very fast against us. Probably I didn't check the stats, but maybe 3 or 4 shoots from them. But clear there was these 2 shoots. First shoot goal, second shoot in the second half goal. Difficult, but this is Olympia. This is how we play. If you don't risk, you cannot win. This is not a secret also that during the season we needed a lot of chances to score a goal. This is the reality. We need to improve on this, but a part of that, we cannot complain about the players. What I said, the effort, and this is a magic group in the dressing room. They respect each other, they give everything for each other, and that is the quality, of course, the talent that they have, that they show very often. Even today in the losers, also they were showing the quality and the way how they play. The farewell speech, or it already happened, or you will wait? Sorry? The farewell speech, is it already happened or no? The farewell? The farewell, the farewell. goodbye speech. No, to the players they know since only this week. I didn't want to say before. But now that you are asking me for my future, really, I said before, I go in peace. I gave my everything. And probably something that I have to say, because I don't want that. I don't want to go out from here and to be reminded about my exit. I want here to just a small part, or to be reminded that I helped these players to be the player that they are. And of course, what we won, but how we won, for me, this is important. When we win a game, is how you win the game is also an important part for me, to know the work that we are doing. And it's very simple. We have different opinions how to manage one team and one club. I am only for the team. I am not for the club. I am not the owner. I will not tell them how they have to manage. Just we have a different opinion, different ideas, different philosophy, different perspectives. So it's many things different. It doesn't mean that mine are the best, or they are better, or they are bad or better than mine. They are different. And if you want to be together like a relationship, the ideas must be together. And that's it, simple as that. We have a totally different, we split, they continue their life, Olympia continue their life, I will continue my life. But it's not a goodbye, I'm sure. Because apart how it is, and the people, the person, the coaches, the management of the club, the players, they pass, but the history of Ljubljana remain. So probably will be one see you. I don't know when, 5, 10, 15 years, maybe never. But I will be ready if one day they need me. I will help this club, and today is dedicated, this victory is dedicated to the players first, that I said that they are the most important, they are the patrimony of the club, the most important, and to the fans, because this is football is a show, and without them we are nobody. Ja, sem pa tudi rekel, da bomo probali čim bolj uživati v tekmi, in če vprašaš igralce Celja, če so oni uživali, bojo verjetno rekli, da ne, tudi kljub temu, da so 2-0 zmagali. Imeli smo nek cilj, da bi danes imeli 1000 podaj, zdaj ne vem, koliko nam je uspelo priti, ampak ja, mislim, da je neka taka tekma, ki je po eni strani tudi povzela našo sezono, dominacija, kontrola tekme, kiksamo pa ko kiksamo mi sami, naredimo napako in nas nasprotnik kaznuje. Ja, mislim, da 2 podarjena gola in Celjani so to izkoristili, čestitke njim za drugo mesto, in upam, da bojo dobro zastopali tudi oni Slovenijo v Evropi. Zdaj, zgubili ste 3 zadnje tekme, ne? Ampak tisto, ki ste pa jo morali zmagati, ste pa zmagali, tako da enostavno pač ste igrali tiste tekme, ki ste jih morali. Ja, ko je ponavadi, če je predčasno, že zaključiš prvenstvo, potem je fokus na tistih tekmah, ki še jih moraš dobiti, in to je bila absolutno to finale pokala v Celju. Ostalo je pa bilo vse priprava na to in pa pač neka obvezna rekreacija, ampak vseeno mislim, da smo spoštovali nasprotnike in smo vseeno dali, koliko je le šlo v danem trenutku, vse od sebe proti vsem do konca. In realno tisti, ki so nas premagali, so to zaslužili, in vemo, da se vsem za nekaj šlo, in Domžale, in Radomlje. Tako da nijamo kaj sami sebi učitati za te poraze, enostavno so bili oni boljši. Danes pa bi si mogoče malo več zaslužili, ampak nismo bili dovolj konkretni, v 16 metrov imeli smo svoje priložnosti, ampak ni šlo noter. Zdaj vemo, ne obetajo se kar velike spremembe, tako v štabu kot tudi v igralskem kadru.
že kaj razmišljaš o prihodnji sezoni, se s fanti kaj pogovarjate, kako bo na novo, ker pač začela se bo pisati nova zgodba? V Olimpiji je enostavno brez veze govoriti o tem prehitro, ker nikoli ne veš, kaj te čaka. Tudi to sezono na začetku, ko smo bili na pripravah na Bledu in se je vohala neka menjava trenerja, smo se s fanti pogovarjali, če bomo četrti, pa za Evropo borba smo dobri, na koncu pa čist preobrat, pa dvojna krona, ko bi si najmanj mislil. Tako da ne glede na spremembe, ki se bojo zgodile, nekako je Olimpija vedno pri vrhu, pa se bori za titule, tako da nimam preveč nekega straha, da bi pa zdaj šlo navzdol. Verjamem, da ljudje, ki so odgovorni, zato vseeno vejo, kaj počnejo in imajo nek plan. Jaz osebno pa še ne bi preskakoval, ker vem, da po nekem kratkem odmoru zdaj še sledi reprezentanca in bo prvo glava tam, potem pa počasi nazaj proti Olimpiji pa Evropi. Мы получили то, зачем пришли. Мы уже говорили, что с начала 4-го круга мы понимали, что нам нужны будут очки. Мы перестроились и сделали то, ради чего мы сегодня приехали сюда. Ja, smo že pred tem zadnjim krogom smo dojeli, da bomo potrebovali točke, smo naredili neke spremembe in tam smo prišli in dosegli to, kar smo si želeli. Izredno učinkoviti ste bili, ne? Prvi polčas je izgledal hokejsko, kot da ima Olimpija powerplay, stisnjeni ste bili, ampak Aljoša tista 1 kontra 1 nič, v drugem polčasu še drugi zadetek, pravzaprav šahmat, 2-3 poteze. Prvi tam videli pa hokejnemu, kako bi соперника был игрок больше, потом сделали контратаку, забили, второй там то же самое, контратаку, забили 2-0. Смена системы вся говорит о том, что мы весь второй круг практически играем вторым номером, что нам нужно было пространство за спиной соперника. Мы понимали, что Матко этим пространством может хорошо пользоваться. Сегодня результат 13 мячей. Ja, že cel ta zadnji krog, 4. krog, igramo nekako bolj od obrambe, ker smo dojeli, da Matko pač je dober v teh prehodih, da rabi prostor za nasprotnikovimi branilci in rezultat tega so tudi vsi te njegovi goli. Sezona je končali ste na drugem mestu, premor bo malce daljši, ne bo pa ne vem kako zelo dolg. Že razmišljate tudi o Evropi in pa v naslednji sezoni? Больше, чем обычно, но все равно не будет длинный. Если мы уже думаем о Европе и то, что нас ждет. Нет, сегодня хотим просто отдохнуть, мы заслужили это. Не, danes se hočemo spočiti in mislim, da smo si to zaslužili. Ja, res je, na koncu smo zmagali. Vedeli smo tudi, da nam pika zadostuje, ne, ampak smo prišli sem zmagati. Zdaj mogoče Olimpija je bila že malo izpraznjena, glede na to, da so osvojili dvojno krono, pa so tudi malo se poveselili. Ampak, kot ste rekli, mi smo hoteli na koncu zasediti to drugo mesto, hvala Bogu smo to uspeli in zdaj gremo na zaslužene počitnice. Najbrž si želite, da bi sezona trajala še kakšne 3-4 tedne. Glede na vašo formo, če bi trajala malce, da lahko bili tudi prvaki, ne? Težko je se govoriti, trenutno je dobro zgledamo, ampak kot sem že govoril skozi celotno sezono, mi smo se šele letos zbrali, da rečemo, zdaj imamo dobro ekipo, še na to, da dodamo 2-3 igralce in mislim, da naslednjo leto lahko napademo to prvo mesto. Naravno, to je zdaj moje zadnje vprašanje. Prihodnjo sezono, glede na to, kaj smo gledali zdaj letos, tam od marca naprej, je najbrž cilj samo naslov. Ja, definitivno, to že tako z lastniki kluba se pogovarjam vse čas, naslednjo leto gremo na naslov prvaka in to je to.